Warwako kendo ni jodak e gwenge mopogore kaunti ma Mombasa koro nyiso luoro mar gamo tuoche kaluwore gi pi oula mochido masani koro mol nyaka kuonde dak bang' koth mapek manochwe Mombasa. Maendi timore ka chenro mag wuoth bende norochore e pinyno gi kuonde apeyni mopogore kaluwore gi koth mapek manyochwe otieno ma piny orugodo kawuono kendo nochwe nyaka e odiechieng' bende. Gwenge moyudo midhiero oriwo koda ka Ziwa la Ng'ombe, Bamburi kod Kisauni masani koro jopiny ni kod kinde matek mar tayo chenro magi mapile ka pile. Maji yamejaa, huwezi enda dukani, tuko tu kwa ploti, maji yamejaa tele, hatuwezi enda hospitali pale, tuko tu tumezingirwa na maji, watoto wanajaa. Sasa kama leo sijaingia kasi jamani, nala nini leo? Mtoto atampeleka shule jamani, angalia hii maji vile imejaa kweli. Wagonjwa wanakuja, wenye mimba wanakuja kuchukua dawa, but wanaona kama kwamba kuna maji na wanaenda huko kwingine penye hakunanga maji mingi, because pia ukiangalia hapa hivi like hii ni infection tayari kwa mgonjwa mwenye anakuja, na mgonjwa mwenye anaingia anatarajia matibabu, lakini akitoka bado anapata infection katika haya maji machafu. Like that drainage on the road, houses vibandas have been built on those that mtaro, so water floods on the main road when it rains heavily. So it is both the county department and NEMA also. Odonjone weche mag tuke ni riwruoge matayo tuke adhula FKF